Reka tubifurize umunsi mwiza mwese bakunzi ba Tawala TV ndetse na The King TV mwese muherereye ku isi. Baye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe bitewe n'uduce muherereyemo. N'ubundi nk'ibisanzwe na makuru tugiye kubagezaho y'uyu mugoroba kugira ngo mwese muze kubona amakuru mu buryo bwiza kandi burambuye. Nuko twabashishikariza kuza gukanda subscribe no gukora share comment kuri zino channel ko ari ebyiri, Tawala TV ndetse na The King TV. Rero murabizi n'ubundi ko mba ntari ngiye mba ndi kumwe n'umugenzi wanjye umusangirangendo The King. N'ubundi reka twira ngo tutangire, n'ubundi reka nawe agire icyo atubwira ndetse anatugezaho ingingo z'amakuru z'uyu mugoroba tugiye kuba tuganiraho tunasesengura na bimwe biri kugenda bibera muri demokarasi ya Kongo hariya, ndetse tuza kuvuga dukoza ikaramu kuri bamwe bari kugenda bakora ubwicanyi bw'indangakamere ndetse ubwicanyi butandukanye bw'ingamba zose badufatiye kuzamara abanyamurenge. Ibyo nibyo tugiye kuganira rero nkuko bisanzwe, nkuko mubibona kuri kamera cyangwa kuri mikro ni Eric kuri Tawala TV. Murakoze cyane nagenda basuhu. Turababwira amakuru ari mu Minembwe cyangwa se situation iri mu Minembwe. Turakomeza tumanuke Sud Kivu yose turababwira uko byifashe, ndetse turaza kurangiza amakuru yacu mu murwa Kinshasa. Reka duhera amakuru yacu hano mu Minembwe tuze kubabwira uburyo bimeze muri kuva mu gitondo kugeza kuri ano manywa. Tubabwira uko byifashe ntibimeze neza, abaturage bakomeje guhura n'akaga ko kubura ibyo kurya, ko kubura amahoro. Hari umusaza twaganiriye ejo arambwira ngo baherutse kuvugana na murumuna uri hariya ndetse n'abandi bose bari mu Minembwe, ngo barababwira ngo intambara ya za drone na za Skoy ndetse n'izi zo hasi ngo ntabwo zibakanga, ngo ikintu kibakanga ni inzara. Hari inzara, ibintu byarazamutse uburyo butangaje. Sinigeye nyine rero ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Eric kuva kuri Tawala TV1. Reka muhereze ikaze kugira ngo twongere kandi tuganire tugezeho abakunzi bacu amakuru ari wacu cyangwa se mu karere. Ngwaye ikaze bwana munyamakuru. Murakoze cyane The King, mwaramutse mute? Twaramutse twaniriwe. Wabonye uyu munsi akazuba muri Nairobi kabaye, ndetse ndabona imyigaragambyo yari imaze igihe isa baduhagahenge ni kagahenge ijambo agahenge. Nuzwo bavuze ngo next week uzakora icyumweru cyose. Ndetse tubuza cyane abantu b'aba foreigner kuzajya bivanga muri bino bintu, kuko mwabonye nk'umurundi wagiye atwaye imodoka nimba ari yo cyangwa nimba ari y'abandi, bari kuvuga ngo ni setup ngo nagatwiko kariya ngo ni siza. Ariko reka tuvuge gutyo, ariko si byiza ko umunyamahanga woja muri biriya cyangwa se ngo wisuke muri biriya ngo uragiye. Habaye imyigaragambyo, guma mu rugo kugira ngo wicungire umutekano n'uburinzi bw'ubuzima bwawe ndetse n'ibyawe ufite, kuko hano si mu rugo ubu uri umushitsi. kandi bino bihugu nk'ibi ngibi akenshi murabireba nko muri South Africa uburyo bari kwirukana abanyamahanga. Rero na hano rero no kubica no kubica rero na hano rero abenshi bazi yuko ngo n'uyu mugabo atambuka hari abantu ngo bamwe abanyamahanga bamatora kandi nta muntu wigeze uje kuri site y'amatora, bari kumwica. Ariko buri hari ubundi buryo buri ababa babivugamo. Ariko The King nkuko bivuze, reka tunyarukire mu Minembwe tuvuge aho drone zikomeje kwibasira ikirere cya Minembwe cyane cyane za Gakenke. Uzugira ngo niryo rindiro niho bazabanza kubona mbere yuko babona handi. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nk'ibisanzwe muribuka ko ejo hashize n'ubundi drone zarashe hakomereka abana babiri. Ni ukuvuga ngo ureba abana batoya badafite imbunda b'abaturage, abana b'abanyeshuri b'abajyambere. Ariko n'ubundi ibi tukaba tubishinja Gisekedi na Kongoro bagura drone zo kujya kurasa abaturage atari zo kuja kurasa ingabo za Twirwaneho. Bananiwe kumenya aho ibindiro biri bya Twirwaneho ngo baje kurasana na Twirwaneho ko ari bo barwana bakaja kurasa abaturage. No kuvuga ngo rero mu Minembwe nkuko wabivuze bwana The King, nta mahoro nta mutekano, kubera ko babafungiye mu buryo bwinshi cyangwa se mu buryo bwose bushoboka. Uburyo bw'inzara
barabafunze ntibabasha kubona ibyo kurya cyangwa babasha gushaka ibyo kurya, n'igihe batifuza yuko baje kugura ibyo kurya n'ibyo guhinga, noneho bagiye guhinga imirima yabo usanga yangizwa na ba mayimayi n'abazalendo. Bwana munyamakuru, reka ngufasheho buke nanjye ngira icyo mvuga kuri ibyo ngibyo. Hano mu Minembwe situation ihari n'ibintu bimaze iminsi bihabera, iyi ntabwo ari intambara itangiye ejo bundi, ni intambara imaze imyaka 10, kandi iyo myaka 10 yose bakaba bari kurasa ku baturage, bari kurasisha intwaro zitandukanye, amadrone, imbunda zindi zisharinga zikomeye, zirasa amabombe. Ndetse noneho ikintu gitangaje kugira ngo adatuze kugera hano muri Minembwe neza, tubabwiye ibintu uko bimeze muri kuwera mu gitondo kugeza kuri ano masaha. Kongolo ejo bundi uyu muryango wa PAM ngira ngo abantu benshi barawuzi, ni umuryango utabara imbabare ariko mu bijyanye n'ibiryo. Imodoka za PAM zavuye ino za Uvira zirazamuka zigiye kugera mu Minembwe, zigeze za Poezero Kongolo uvuga ko zari zahageze. Nuvuga ngo ibaze ko umuntu watubwiye ejo bundi uzi Poezero na distance iri kuri Poezero na Minembwe dubona amasaha 3. Amasaha 3 n'imodoka ishobora kugenda n'iminota 30. Buriya ni kubera ko amasaha 3 n'amaguru, bamba ari amasaha 3 wenda n'amaguru, noneho n'imodoka n'amaguru nyine, noneho n'imodoka ibaze noneho bashize nka kaburimbo, si nkano na Kitengera ariko buriya basize nka kaburimbo ni iminota 10 cyangwa 15, n'imodoka nayo yabara iminota cyane mike cyane. Ni ukuvuga ngo izi modoka za PAM zari zitwaye ibyo kurya, zishiriye abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bari hariya za Minembwe. Mbibutse ko iyi miryango y'abibumbye itabara nyine imbabare ntabwo izigenda ngo ifashe abantu bo nyine bari kurengana. Oya, ushobora kubahereza yego kubera ko nyine babona yuko bamerewe nabi, ariko ihereza abaturage bose bafite bagizweho ibibazo n'intambara zihari. Kongoro aragenda hamagara abazalendo n'abarundi na FARDC bari hariya ndetse na P5 iriya mitwe nyine coalition bishize hamwe, arababwira ngo izo modoka ntizibarenge, ngo zigende zije gufasha abanyamurenge. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubugome mani bwabaye indenga. Ucyakoza ejo bundi umusaza arambwiye ngo kubera ko abantu biroshe mu byaha bakabijyamo bitewe n'ukuntu babigiyemo, ugasanga ubwoko bwabo bwabanze, noneho bagahita bikora beruye ku mugaragaro. Nka Kongolo ndatekereza kuko nta kintu na kimwe ashobora kuba yavuga imbere y'umunyamurenge. Umunyamurenge wese azi uko ameze, afite uko mufata, kandi ndatekereza tumufata kimwe twese. Kubona ari uhamagaye, urabizi ko yavuze ko kugira ngo Poezero yongere igaruke mu maboko yabo 80% ngo ni wabigizemo uruhare. Nuvuga ngo imodoka za PAM zari zamutse gufasha abanyamurenge zarahagaritswe. Ibyo ngibyo ni bikurikirana n'ubundi. Nimba mwibuka igihe Croix Rouge ijya muri Minembwe cyangwa ijyanye imiti, biravugwa yuko yamaze n'ukwezi kwashize, biravugwa n'ubundi yamaze dejour hariya, kubera ko babanje barahagarika, kandi bari bakoze negociation na leta ya Kinshasa. Ubwo wari warakoze negociation n'uyu mukuru wa MONUSCO wari ambasaderi w'Amerika, niyo wari wanagusa aravuga ati abantu bakeneye imiti, ni ibintu by'ibanze, ntago abaturage babaho nta miti bafite. So ngiye cyo shoboye rero mubanze mureke tubanze tujye kubuvuza abantu bahabwa imiti, babone ibintu by'izangombwa by'ubuzima kugira ngo babeho, ibindi tuzanegotiye nyuma. Ariko mureke imodoka urumva byamaze dejour baza kuzemerera yuko zitambuka. Nwango riri ni PAM rero nayo yarivuze ati aba bantu batubwiye imiti none bakeneye ibiryo. Ubundi barakubwira ngo iyi PAM ni World Food International yavutse mu 1961 aho yavukiye Roma. Uruvuze ngo yavukiye Roma yitwa ni mbese iyi PAM ni World Food International cya international. Nwango yavukiye Roma niho yatangiriye, biga mu buryo bwo gutabara cyangwa muja guha ibiryo ahantu
havutse ibyuza. Mbese iyo mvuze ibyuza ni ahantu habaye nk'imiyaga, ahantu cyagihe amazi aba yatembanye amazu n'ibiki, urabibona imyuzure, ahantu haba habaye intambara, abantu bagasigara gutyo nta byo kurya bafite. Nibwo hatangijwe uno mushinga wa PAM wo kugira ngo uze ufasha abantu nk'abo bagize gute b'Abanyeroma. Niho watangiriye. Ngo rero utekereza ko rero na hariya mu Minembwe ni ahantu hagoswa abantu bataja guhaha, bataja kugira gute, baba bataha abantu mureke tubashira ibiryo zo kurya byo kwifashisha, ndetse si ibiryo gusa, nibishoboka bazatanga n'imbuto, bashobora guha abantu imbuto zijanye no gutera mu mirima kugira ngo bagire gute bihingire, noneho babone ibiryo byabo. So nico kintu yari itwaye, ariko Kongora aravuga ngo muhagarike izo modoka. Can you imagine ibiryo nta ntwaro zirimo, si imbunda bagemuye, sibyo, si imbunda bagemuye, si intwaro bagemuye, bagiye gufasha abantu bashonje, bagiye gufasha abantu bakeneye kubaho. Kandi ntuzi nimba ari ikintu buriya kibaho cya mbere kibaho umuntu ni ukukwicisha inzara. Biriya bitero wo birezistamo, iriya ntambara wayirezistamo, wamenya uburyo uyicenga ugakwepa, ariko ntiwomenya uburyo ukwepa inzara. Gukwepa inzara ni ukurya, gukwepa inzara ni ukubona icyo uri burye. Ngaho mbwira nk'umuntu nk'uwo nka Kongora, sibyo, muri bariya babyeyi ashobora kuba yarakoraga n'urugendo agiye nk'ahantu avuye iwabo, bakamugaburira mu bantu bari ruguru. Hari abamuhembuye n'iyenda tutazi, hari abamuhaye amata nubwo harasa ziriya nka, hari aho yageze ko zitwagaza dukora. Urabizi ko ruguru twese twarahavuye, nubwo bamwe bahavuye ari abana n'abandi batahavukiye, ariko nk'abantu bavukiye barabizi. Nimba uvuye mu gace kandi ugiye mu kandi, wenda mvuye iwacu ku Ndondo ngiye za Mibungo, ngiye ku Kabara, nimba nciye mu wundi muhanda urafunguza, sinafunguza, ndahaca mvuge ngo ndananiwe mureke mbe nduhutse. Ikintu bagukorera baguhaho kandi tutabibasabye, bahita bazana amazi, twashujije amazi, genda wihagire, ngwino, bagacumba n'imboga. Hari n'igihe wagiraga wahuraga n'umuntu mwiza akakubagira mu nshyi, akwarya ukanywa amata ntiwishuye. Murabizi kubera ineza n'umuco wacu mwiza, bakaguha n'ihamba rigukomeza nyakabwa, ati nugera mu nzira wumva wacitse intege, nguyu umutsima n'imboga, nushika wongera ugire gute urye, ubona akabaraga kagusindikiza kakugeza iyo ugiye. akurumva kuntu twari beza, wenda ivyo boba barabimukoreye bakaba bari hariya, ariko iwe abonye ubutabazi buje gutabara muri bamwe bamutabaye. Wowe Kongora none se uko nigiri neza witurwa inabi? nigiri neza, ariko bazavuga ngo ugira Imana n'uwiturwa ineza n'uwo yagiriye neza. None nyine nimba hari wenda muri abo ngabo turebye neza titwoburwa gabiye se uri hariya, ese bobura nawe ubwiwe cyangwa wamugabiye, cyangwa se waba wamwishuriye minerval. Ni ukuvuga ngo harimo ba nyirasenge icyo nzi cyo ntihobura umuntu wawe. Ntabwo yabura. None ukwiwe wenda neza baba baramugiriye iwe, ese ntafite n'isoni yuko harimo basebukwe kandi ko mbizi ko bahari, kandi afite basebukwe babembe. Oyayiga na wawo nigeze kubwiraga ahantu hamwe, ndavuga ngo umuntu umwe ngo afite basebukwe babiri ngo bamukomaguye. Bwana Eric, hari ibintu biri hano mu Minembwe wenda abantu batapfa gusimbuka tutabivuzeho. Ikintu cya mbere kiri hano, nubwo n'ubundi tubivuga tudafite solution yabyo, hano mu Minembwe hari abantu barashwe, b'abana n'abamama n'abapapa nyine abagabo nk'abandi nyine baraho, babaturaga pana kubona twirwana
bari kwirwanaho. Hari abamama ejo bundi abana 3 ntibarashwe yariyo. Yego. Ejo igisasu cyarashwe igakenge. Cyaciye umugore amaguru yombi. Urumva? Nukuvuga ngo nta makuru wenda dufite yimbitse kubera ikibazo cy'amarezo ituzo wenda kuba twayatahura. Urabizi ko nitwakara ni ikibazo. Hari ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu arakomeretse ubuvuzi ntabwo. Hakaba ikindi kivuga ngo umutekano ntawo uhari. Ikindi gikomeye inzara. Urumva? Hariya nukuvuga ngo nta muntu w'umusore cyangwa se mutoya cyangwa se umugabo tuvuge guhera ku myaka 50 wese agomba kuja kwirwanaho. Abantu bari mu ngo ni wa musaza w'imyaka 70 80 wanda utabasha kugenda ngo ahure ibigori cyangwa se asekure cyangwa se ngo abashe kuja gushaka inkwi azateke. Urumva? Nukuvuga ngo aba basaza bari hano ntibafite uburyo barya ntibafite imbaraga zo kuja guhura cyane ko n'abakecuru bari abato baragiye bahunga bose. Urumva? Nukuvuga ngo nimba ari ikintu kibabaje kiri hari basazaga umusaza kurasa yubakiye atatekereza yuko abantu biwe bashize cyangwa se abantu ari kocingira umutekano pressure ikazamuka. Nukuvuga ngo hano mu Minembwe abasaza bari kwicwa urubozo, abasaza n'abakecuru. Umusaza ntagiye ngo ahure, umusaza ntagiye ngo aje mu murima afite izo mbaraga. Umusaza ibyo zo guhura ari wenda ntiyabura n'abahura ariko nk'umusaza kubabona ni ikibazo kuko bari kuruga. Umusaza karicwa n'inzara akicwa n'inyota. Umusaza wamenyereye amata n'umwumbati n'ikijumba. None inka zo mu Minembwe hateye indwara y'inka yitwa uburenge. nta miti n'abantu bari kubura imiti nk'ananswe kandi babizi kuhira umunyu aba ari ikintu kiri priority cyane. Ibyo byose ntabyo abantu babuze umunyu wo kurya barabona umunyu w'inka. None inka ishobora kurya ikiro cyose yonyine. Nuwango rero ibingibi ni bimwe muzo muniyambarigo bafatiye cyane abaturage batuye muri Minembwe. Kandi abaturage batuye muri Minembwe n'ahandi hose n'indondo tibakeneye kuva iwabo. Mwebwe mukeneye ngo bahunge mu bakuri wabo, murakeneye ngo bahave baje he. Bakeneye kuwabakura ngo baje he. Bakwinjiranye abo bashaka kurwana nabo bakahabakura abaturage bakabarekera hariya. Donc ico nico kibazo. Kongoro yabwiye ko ingaba zifite ari nyinshi. Yagira inama gisekedi ko mujyanama mukuru yamubwiye ati fata twinjirane ahantu amadubari. Sibyo? Tubinjirane ko hazi yewe numvishe ko bamwe musigaye mushiraho tu video mugafata bene wanyu ngo bavuye muri Minembwe ngo bari muri twirwaneho ngo batorotse ngo bari bafashwe nabi. Ko bavuze ngo bakamavuga ngo semata matuye aha mwafashe ko mwo bababwiye ko hatuye ngaha ni mufata inzira muje kumutera ntibavuze mayindi zavuze utu video turahari bwana munyamakuru bavuga ngo twari muri twirwaneho ngo turi kuba ngo matwirwaneho ngo arafu ngo mukuru wa twirwaneho ngo ni nani bakananirwa kumuvuga wa wundi ngo sinisema tama ngo sema tama ngo akwapi ngo murugeza ayi aho ni mushaka gutera ndafatega abantu baje mu rugeza siyo mushaka ni mujeyo kubera rero ubuginga no kutamenya no kudasobanukirwa babashaka gukina ngo bagaragare yuko donc ingabo twirwane zifata ingabo nabi tibibaho tituri gisekedi uhahemba bakinyama modoka n'amamiliyoni wazalendo ntihagire icyabahamukirwa musakuza bakirirwa biba abaturage. Twebwe igisirikare cyacu abantu bacu bari kuturwanirira bakona discipline, bafite discipline, bafite nubwo nta gato bari babafite ariko bafite discipline no kubaha. Nta musirikare ushobora kuja guhungira muri wazalendo ngo avuye muri ntibiba. So ibyo rero ubwo bwicanyi bari gukora uyu Kongoro wafunze zino modoka
umunsi zuba nyinshi, iminsi ziba myinshi igahembwa n'umwe gusa. reka tumureke kuko nawe ibyo bishobora kutazarangira neza kuko wica bibiri bivuga ngo wicisha inkota nawe azicishwa indi. Niwe wari kwibera se kurusha Amasuzu. Niwe wari kwibera kurusha abandi tubona hariya. gusa umusaza ibintu yambwiye ejo naje gusanga ari byo kubera ibintu bimwe baba baragiye bakora bigatuma bishobora gutuma babakuraho amaso bakaba nk'ibyahebwe nk'ibyihebe, sibyo? ni ukuvuga ngo baba batekereza yuko mu bwoko bwabo nta value bafite kandi kera babamenye mu buryo umuntu ashobora kwihandagaza agahita avuga ijambo ryose ashaka. iyo ubona umuntu umwe, by the way, sinzi ukuntu baza batekereza iyo umuntu umwe yikuye mu bwoko bw'abantu miliyoni cyangwa se 100,000 akabikuramo, abatekereza yuko afite ubwenge buruta ubw'aba bantu bose. Noneho kuragira gute uku bano bose bavuye muri leta bakayihunga, bari bananiwe kuja kwigura kuri Gisekete ngo bamubwira ati databuja twemeye kugukorera kandi akabakoresha. Banafite power, banafite influence ikome, bagutanze kandi bizwi ko bafite influence, bakavuga ati bano bantu anaje ni mwakira n'abandi baramwumva. Ariko akavuga ati no, sheke ku bwoko bwanje mbuhagazeho ntago nakwemera. Abo barahari ariko cyakongoro kira tibutsiriya n'utundi tw'utugara turi aho ngaho twabuze merekezo. reka tubihorere, wenda nabo baziboneraho, ntabwo ari ukuvuga ngo nitwe tuzapfa twenyine bo basigare. tuze kuvana muri Minembwe hari umutekano muke, abaturage bafite ibibazo bikomeye, natwe twese tuzi atari kubona nitwe twenyine. Abanyamurenge bose barabizi, umunyamurenge wese utarakagara azi akarengane abanyamurenge bari kugenda bahura nako umunsi ku munsi. tuze kuva hariya tumanuke gatoya, tujye muri Mwenga gatoya, tutagera muri Mwenga. ku munsi w'ejo Abazalendo na FARDC, Fizi na Baraka bararwanye cyane, amasaso yarumvikanye, gusa nyine babizi ko ari byo bataza bumvikanaho bakarasa. Bararwanye rero birakomera cyane, abantu bakomeza gutekereza cyane, aba baturage b'abanyamurenge barenoza bibogobogo kuko barere gutekereza kuko ari intambara igiye kubasanganira hariya. dutekereza nyine uburyo bari abaturage bashobora guhunga kuko bidashoboka, urabizi nawe. gusa tuza kumenya yuko ari Abazalendo iwe nashaka bakomeza kubitana nta kibazo. Mwenga ejo babaye intambara, n'uyu munsi harimo intambara. Yego, nk'uko wari ubivuze, muri Mwenga hakomeje kuba intambara, ndetse mu gace ka Kasika na Kalabi, nimba ari kako gace bakavuga ngo Kasika. Reka utaragenda gato, reka nkubwira akantu gato singuciye mu ijambo. Aha muri Kasika mu minsi yashize bivuga ko hakungahaweho amabuye y'agaciro cyane. ni ukuvuga ngo FARDC yangiye abarundi n'Abazalendo yuko bagomba kuza muri Kasika kubera ko ni agace gafite ubutunzi cyane gakomeye. Banga yuko Abazalendo baza ngo bagiye muri Kasika, banga ko n'abarundi baza kugera muri Kasika. Nimba wibuka intambara igeze yego barayasanye, Abazalendo bavuga ni aka ni agasuzuguro, bababwira yuko ngo Perezida Kisegeti ngo yabahaye intwaro aribo yizera kurusha aba FARDC. Urabizi ko FARDC yabise n'abakrochete n'ibishushanyo ngo ni ibishushanyo gusa birahunga, bazita zakadahumeka wa za zindi. Urabona umurima ibigori kugira ngo ibikona ntibize birye, ni ikintu kiba kizenguruka gusa kitavaho kiri. Urumva ko hano muri za Kasika hari ubutunzi, niyo mpamvu FARDC n'Abazalendo bari kwarwanira. Abazalendo bashaka nabo kugenda ngo bacukure bibe, Abazalendo batabishaka. Ubu nyine noneho harimo intambara ikomeye cyane, ariko kandi iyo ntambara ishobora gusiga birebye nabi na za Kamituga zashobora gufatwa kubera ino ntambara uburyo ikomeye. Ino ntambara rero ni ukuvuga ngo ubu nyine noneho ko bararwana na M23.
wango nibo bari kurwana FARDC n'iriya coalition yose yateye itera M23 ubwo rero hari ahantu mama 23 iri kubera ko hari abaturage bigeze gutaka cyane bavuga yuko ngo ababangamira cyane none baragenda barabatabara ndetse barabakubita barahunga rero bahora baza gutera kuri iyo mpamvu rero M23 yavuze ngo tugiye kurwana no ntambara kugeza dukuye FARDC muri za Kasika ndetse tubakure na za Kalabi kugeza igihe dufatira nibiba ngombwa duhite dukomeza mpaka Kamituga. Nubango rero iyo niyo ntambara iri hariya muri Mwenga nukuvuga ngo abazalendo na FARDC cyane cyane FARDC ari ukuntu ngo yisubije inyuma ikohereza wazalendo akaba aribo bajya imbere. Nukuvuga ngo ni intambara itoroshe ariko kandi twizera yuko ingabo za M23 cyangwa se intare za Sarambwe zigomba gukora umuti zikigarurira utwo duce twose zigakuramo abanzi bishoboke na Kamituga bakomeze baje imbere bahafate niyo gahunda. Umutekano muke ukomeje kurangwa za Uvira ndetse n'ikibaya ca Rusizi turababwira yuko ari umutekano muke gusa nyine bari banabeshe ko umuhanda wafunguye gusa ntibiremezwa gusa tubabwira yuko Uvira na Plaine de Rusizi itameze neza. Twambuke tuje muri Nord Kivu aho Kongo yatangaje ubwo turagenda Kinshasa ahubwo imibare iva Kinshasa iva muri Ministeri y'Ubuzima ngira ngo yatangaje yuko abarwayi ba Ebola bikubye inshuro 5 ndetse bikanavuga yuko bagomba gufunga ira mipaka yose kugira ngo abantu be gukomeza ngira ngo urabizi ko ura mupaka w'u Rwanda na Kongo ufunze kugira ngo bimira abantu ntihagire abantu bashobora kwanduza abandi indwara ya Ebola. Nukuvuga ngo muri Kongo bafite icyorezo cy'intambara bongeye kandi kwinjiramo ikindi icyorezo cya Ebola. Kandi Ebola yica abantu benshi my friend. Ebola ni icyorezo kibi cyane cyandura kikandukira ngira ngo ni matembabuzi umuntu agusuje umuntu agusuje cyangwa mwegeranye cyane n'umwuka urumva ko ari iyo mpamvu Ebola ishobora kugira. Muribuka ko mu makuru twakoze muri kino cyumweru n'ubundi kitangira twababwiye tuvuga yuko umupaka w'u Rwanda hariya Gisenyi ndetse na Goma byari byafunze tuvuga ko Ebola ishobora kuba yatangiriye mu bice bya Walikale n'utundi duce ariho Ebola iri nuwango rero nuwango ubu ngubu biba yakwiriye hose. So mu buryo bwo kwirinda rero ibihugu byinshi bipakanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane bikunda gufunga imipaka yabo kubera iyo ndwara ya Ebola. Nukuvuga rero niyo mpamvu mamoni imipaka imwe yafunzwe nicyo kibazo cyane kiri muri leta ya Kongo. Kandi imagine aho leta ya Kongo idashobora kuvuga ngo itangire kino cyorezo gishire burundu. Ibyo byose hari inkingo hari imiti ariko se irayinyuza hehe ahantu ko henshi hariho intambara kubera ubutegetsi bubi bwahise. Leta ya Kongo ishobora kuba yishimiye bino bintu kubera ko urabizi ko adashaka kuva ku butegetsi. Ashobora kuba yishimiye bino bintu bikomeye. Ebola ni iminsi mike ntabwo iri butinde izavaho. Ebola ni ibintu bisanzwe muri Kongo. Iki ni icyorezo kiba muri Kongo kiza kigenda kigaruka buri mwaka. Banavuze ko ariho naho bayifabrikiye muri icyorezo cya Kongo. Bazavuga ngo biba ku nkende. Iba ku nkende? Bazindi bihugu ntabwo bigira inkende. Sinzi rero uburyo ngo biba ku nkende ukuntu bazaje. Cyangwa baraziriye. Bagica ko zari inyamaswa. Cyo batazabariya. Abana zarya inzoka. Inkende bo yigirira impuwe. Dekingirega tuje Kinshasa tubwira amakuru Kinshasa uko byifasha. Tugana ku musozo amakuru Kinshasa biravugwa yuko hari imyigaragambyo myinshi iri kuba muri Kinshasa bamagana ubutegetsi bwa Felix Tshilombo. Imyigaragambyo ngira ngo wabonye ko n'intu za Katolike nayo itabishigikiye cyane rwose n'abaturage benshi ntibashibigikiye. Abakatolike uyu mupapa niwe wabwiye abaturage bose bakonga yaranditse kuri Twitter aravuga ngo abantu bagomba kurwanya ibi bitekerezo bya leta iriho bashaka kugira ngo bahindure itegeko nshinga kugira ngo ribaheshe gukora icyo bashaka.
rero avuga yuko abaturage bagomba kwamaganira bino bintu kuri, niyo mpamvu imyigaragambyo iri muri Kinshasa ndetse ngo n'abantu bari kwicwa cyane kubera ko batumva kimwe na perezida uriho. ndagira ngo babonye no ku kibuga cy'indege bwana munyamakuru ko hahiye Kinshasa, kibuga cy'indege hahiye hakongotse, ariko bakaba tutaramenya nimba hari ibintu byinshi byangiritse, ariko sinzi ikintu cyahishije, ariko hari ibintu byangiritse nubwo atari byinshi, ariko nanabibonye iyo video nayibonye. Ariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege cy'i Kinshasa hakaba habaye ikongoka ry'umuriro ryagize ibyo ryangiza, nubwo atari byinshi, ariko habayeho ubutabazi bwo kugira ngo baze kizimyamoto zize zimye umuriro, ariko hari habaye accident mbese yo gutwika y'umuriro, y'inkongi y'umuriro muri Kinshasa. Ubwo ntituzi impamvu zabiteye, tuzi n'ikibazo cyabaye, gusa habaye inkongi y'umuriro mu kibuga cy'indege cya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo wenda nimba biza gusanga n'imyigaragambyo ihabera, kuko hakomeje kuba akavuyo cyane kenshi muri Kinshasa kajanye no kwanga yuko Tshisekedi Perezida Kilombo yakongera kugira gute kwiyamamaza guhindura itegeko nshinga. Ubwo yahinduye itegeko nshinga n'ubundi yakongera kwiyamamaza manda ya gatatu, kwamavuga ngo nzahora niyamamaza, uzojaho zose uzakomeza kwiyamamaza. Yego, reka tugushimire, dushimire n'abantu bose babanye natwe muri amakuru cyane, tubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza nubwo ibihe bitameze neza, twihanganisha abantu bose bari mu bibazo ndetse n'abatutsi muri rusange, kuko aho bari muri Kongo ntibimeze neza. Wakoze cyane bwana munyamakuru. Asante.